Abenshi bamuzi kuri Kitoko cyangwa se Kitoko Bibarwa. Uyu ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho mu myaka yo hambere uyu Kitoko Bibarwa yakoze amateka agiye atandukanye menshi cyane. Kitoko Bibarwa yaturirimbiye indirimbo nyinshi cyane zitugera ku mutima, abandi baranyurwa cyane. Kitoko Bibarwa yakoze indirimbo nyinshi cyane zakoze ku mitima ya benshi, aho twavugamo nk'iyitwa Rurabo, iyitwa Polepole, iyitwa Rurashonga ndetse n'iyitwa Urimana cyangwa se n'iyitwa Umwamikazi, imwarimbamo Umwamikazi wa Bikira Mariya n'izindi nyinshi cyane, aho yakoreye indirimbo yo kwamamaza Perezida wa Repubulika yitwa Thank you Kagame. Iyi nayo iri mu bamaze kurebwa cyane, aho ifite miliyoni n'ibihumbi bigera muri 300. Uyu amazina ye nyakuri yitwa Musabwa Patrick. Uyu bakunze kumwita Kitoko. Yavutse ku itariki 12 ukwezi kwa Nzeri n'umwaka w'ibihumbi 1985. Avukira hitwa Kazibwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu cyahoze ari Zaire. Kitoko ni umuhanzi nyarwanda w'indirimbo ufite abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no mu karere no hanze muri rusange. Mbibutse ko Kitoko uyu yagiye hanze mu mwaka w'ibihumbi 2013, aho yerekeje mu Bwongereza agiye gukomeza amashuri ye. Uyu yaje kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2017 Nyakanga, hari tariki 12, ubwo yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe. Yakiranye urugwiro n'abakunzi be benshi cyane. Reka turebere hamwe ubuzima n'amateka by'uyu mugabo Kitoko. Uyu Kitoko yatangiye amashuri y'incuke ahitwa ni Mazita mu karere ka Nyabikere, aha ni mu gihugu cy'u Burundi. Kitoko yatangiye amashuri y'incuke ahitwa ni Mazita, aha ni mu karere ka Nyabikere mu gihugu cy'u Burundi. Aza kurangiriza amashuri ye yisumbuye mu karere ka Nyanza, aha ni mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akomereza amashuri yisumbuye mu kigo cya Espanya cyo mu mujyi wa Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ari naho yarangirije mu ishami ry'icungamari n'icungamutungo. Uyu Kitoko Bibarwa amashuri ye yose burya amaze kuyarangiza, uyu mwibutse ko yatangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2008 ubwo yari asoje amashuri yisumbuye. Uyu Kitoko muri uwo mwaka yaje gusohora indirimbo yitwa Ikiragi. Iyi ndirimbo niyo yamugize umusitari cyane. Mbibutse ko Kitoko ubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kitoko Bibarwa agenda avugwaho ibintu byinshi cyane. Uyu yakundanye n'umwana wa Perezida wa Repubulika witwa Ange Kagame. Uyu kandi mu minsi ishize mwagiye mwumva ko ibihuha kuri YouTube n'ahandi hagiye hatandukanye bandika ko yitabye Imana. Kitoko Bibarwa ntabwo yitabye Imana, ahubwo aracyariho, arakomeye cyane.